sebut di Paiba Nonggasang jaga Police of the People Party kibanda kende tangsu komisi banyak deh segi cilang nanti kesang kejik Paiba jaki Paiba patung di Nongseng jaga parti awal Paiba oleh cidingi awal ingin ia cok sawat yang siapa ai tahu bagaimana balik ini bagaimana balik dia persang dunia Hanya kita persang macam ni, banyak sahaja kita kecing assembly. Mententap kita ke ba, ni ada mentren haki Paiba. Haki Paiba kita memang scam kita kecing syariah. Pada kecing syariah, kita pura kita cek mereka football. Kali ada sinar arjang, arbosa. Hari ini cek haki lagi pendiri, haki lagi pengarah di konstitusi, lagi lagi pendiri di konstitusi, haki MP election. Kalau ada kecing campaign. Kalau kita cakap po, yang parti, apa ni penpau, bagi community, bagi job di MP election. Kalau kita cakap pensong, niat, jom kita kita seng parti. Kuno parti kepada tan sawat dia boleh. Kalau apa community ban job, ini dan khawarut dia boleh. Ini dan MPC, ini dan menteri parti ke leng. Jadi kami don menteri parti. Kimut ba, kacing jiat kacing Paiba, yang kisawat ki MLA, agak senam abuai, kacing dia tanya cingcaring kat. Kempala Panturi yang kecimut kecim pekat yang Paiba, kem selolah beri beliau Paiba ulat terang yang kecing kelah, beliau Paiba ulat mat yang kita kecing kedua, ulat slow, maka kalau ingin penslow, kata kalau kiki mat ada kecing rezeki, ulat pai syariah parti dan kecimut kalau skembar ailah yang kita parti. Tiga kecing syariah akan berpulang kelas jangan rusnam arbosal, ada yang job hati life arti di konstituensi, ia datang tunggu, ia job tunggu. Kung parti bagi ikat tu ngeliyo ke board hari ke MP election. Lalu presiden susu ini syariah ke Paiba hari MDC election. Ia grup yang executive committee hantar ke HADC. Bagi rakyat kalian pusat agama keren hari HADC. Walau apa yang kecil election kawan baik, kawan berhenti, kawan kuat dalam malam bak kecil board kawan crowd. Dan bagi lalong kalian pusat kawan crowd. Bahkan ini kecil syariah ke Paiba nasrutu kadang scam malu mentah. Dan sebut di Paiba Nonggasang jaga Police of the People Party kibanda kende tangsu komisi banyak deh segi cilang kira scam lagi rempe ye di jongki kira scam lagi dia opor kinuan segi cilang lagi dia opor orang piang lagi nama ada jing pekat ke jongki hadu apa perahi friend kalane bagian alat bat ngendem kerja naga Police of the People Party kata kebangi yosu kata kebangi i bat kata kebangi keren keren Henry ikut ke dalam jaga parti. Walau itu bagaimana si syariah kekerain haluk mata. Walau itu bagi Paiba kita scam bagi mata. Yang kuat penshifting harga jeri ke sini bawa Paiba. Ini kuat menang pencerai. Ini kuat menang penscam. Namun kata kau mimi bagi lek syaki jaga Paiba kuni nagapor Singapore. Ban pensyai, ban penslotu. Namun harga jeri yuti ke sini. Apakah parti kekerain? Apakah Paiba kita Paiba? Apabagi membuat balang gaya keren deh, ia siapa lupa. Oh, kiwi keseng saya percaya, ki persang tak bala, banten seluruh apa kalau yang Paiba, banten paino ala bala, nagani dah jingkat ke jauh Paiba, syahwi pa, lalu bantan dia, lagi jauh ke parti. Kita ada banten jing persang dari curah.